Ja vas sve pozdravljam, danas ću govoriti o jednom prirodnom lijeku za šećernu bolest, znači to su datule. Mnogi misle da su datule slatke i da nikako ne mogu biti za šećeraše, ali interesantno je da one prirodno smanjuju potrebu za unošenjem inzulina. Znači potrebno je da datule budu kvalitetne, da ne budu kandirane sa šećerom, da budu bez koštica, i unose se znači negdje pola sata prije obroka, jer se voće odlazi u crijevo već nakon pola sata, znači ne smeta pri probavi, jer ako uzmemo obrok normalan koji se probavlja negdje 2 do 3 sata i unesemo iza toga datule, to onda ometa probavu, znači obavezno uzmimo datule znači pola sata prije jela, znači jedna mala šakica dnevno, i to će nam pomoći da oni koji koriste inzulin, da ga koriste daleko manje. Što je u stvari šećerna bolest? Šećerna bolest je kada imamo znači šećer u krvi i on znači ne može ući u stanicu bez inzulina. Znači inzulin je kao mali ključ, kao mali ključići koji otvaraju stanicu i šećer onda ulazi u stanicu i mi se tako hranimo i tako živimo. Ako nema inzulina, znači jednostavno šećer ne može ući normalno svojim putem u stanicu. To se može desiti kada smo pod visokim stresom, recimo dobijemo jako gustu krv, recimo postane nam krv kao ulje i onda inzulin izgubi svoju funkciju, jednostavno se ne može snaći u toj gustoći, ili kad jedemo jako masnu hranu, ili kad ne pijemo dovoljno vode. Znači medicina nam danas kaže da trebamo piti dnevno oko 8 čaša vode, što je u stvari neki minimum minimuma, jer po meni bi trebalo piti oko 2 litre vode zimi, a 3 do 4 litre vode ljeti, da bi organizam mogao pravilno funkcionirati i da bi nam krv bila dovoljno rijetka. S jednom gospođom sam pričao i tako ona meni pričao o svom zdravlju, malo se jada, kaže da ima šećer. Ja joj kažem zašto ne bi probala sa datulama, one snižavaju znači šećer. I ona mi isto kaže kako može datula pomoći kad je slatka. Ja objasnim u čemu se radi i ona je to probala. I sretnemo se nakon par mjeseci i kaže mali, već sam pojela 2 kile datula i šećer mi je sad na normali negdje 6 do 8, što je u stvari normalna visina šećera u krvi. Znači moramo voditi računa, napominjem da kad datule treba biti malo skuplje, znači ne kandirane, bez koštica, i unosimo ih znači jednu šakicu dnevno, negdje oko 45 minuta, pola sata prije obroka, i to će nam, ako nam skine šećer u krvi, u mnogome olakšati život, jer manje ćemo se pikati, što baš nije ugodno i nije lijepo. Znači probajmo sa tim, dosta ljudi je to probalo i kod dosta ljudi funkcionira, pa vjerujem da može pomoći i vama.